Polisi yahika omwanya ogu kandi bija n'embwa enkagirizi okubahweraho okuhiga abinazi n'okusyana hati tiine muntu weena owakwasirwe orikuteekateekwaho kuba yenyigiire omu kwita oku kandi polisi bakiriyo nibakyondooza. Omukazi ogu aitsirwe kandi abamwisire bakoziise empango okumuteera aha mutwe bamusiga afiire. Omubiri gwe gwija kureebwa bwanyuma y'eshaaha yaherize okwitwa. Omu kyaro eki ekya Kimondo ya kabiri nikyo kimwe eky'enkuba emazire kuteera abaana bana esande ehwire. Iba w'omugyenzi nagira ngu abaire aherukire kugamba n'omukazi we izooba lya nyamwebazyo kandi obwagambire nawe abaire naakamente. Kyamutangaza omu kasheshe k'erizooba okubikirwa ng'omukazi we afiire obwo abaire yaherize kugamba nawe. N'okusyana hati tiine muntu weena owakwasirwe orikuteekateekwaho kuba yenyigiire omu kwita oku kandi polisi bakiriyo nibakyondooza. Omugandi abebembezi omu disitulikiti ya Ntungamo basiimire emirimo ey'ekikooni kya NRM Gordon Barungira akozire omu kurwanirira gavumenti. Kubakuhereza history yeye nibagira ngu hakabaho omwebembezi wa UPM. Ekyo n'ekigombe ky'abandiisibwemu ba Pulezidenti Museveni batakagiire omu NRM eyizire aha 1986. kandi kuyarigira okuyagumizamu yaba n'omwebembezi wa National Resistance Movement NRM eyafera izooba akiri omwebembezi. Abantu omushaija mazi bakagurana n'omugimanya okuyashobora atakirabire mu kumanya konka ebi yayekoreire nakozesa obwenge bwe nakozesa obushaija buzima nakozesa okumanya kumwana nabyeremera. Abebembezi ba disitulikiti ya Ntungamo basiimire emirimo ya Barungira eyakoreire NRM hamwe na gavumenti n'okureeta entunguuka omuri Ntungamo. Tukuronda karuru kaba flag bearers mwena omu Rushenyi numanya Gordon Barungira okuyabire atkwata twena tukagira tinga ate kikigwire mukoreki mwamutakozere kya ahatinde nimu kandi akatkwata nisaje kurungi munonga twaronda aba flag bearers bona omu Rushenyi hamwe na Ntungamo district abo kwa kandi omuntu wa movement ni chairperson wa NRM abo kwa bakaba ebendera tukaturondera ebendera district yona. Ninsimaranga bwa Gordon okumumwebembezi murungi owayebembera abantu omu kanisa akebembera abantu omu gavumenti. Nyowe nkashoma na Gordon Barungira omu myaka ya primary aha Rwamanyonyi aho twabire twina bakwabakiriho omwemerere babarebe abahura aba bonshatu Hajakimu Baramu na n'abandi tukaba twine Gordon Barungira akaba head prefect witu. Gordon Barungira aferira ha myaka 66 y'obukuru asigira abana 12 hamwe n'efakazi 2. Omubiri gwa Gordon Barungira guzikirwa nyamwebazyo omu makaje omu Runyaruchengwa omu Rushenyi Ntungamo. Gashagwa Gilbert Muhanguzi na Elias Rutugusa.